Baik, selamat siang, selamat berjumpa kembali Totemena. bersama Nompit. Ya, hari ini kita berada di untuk dibuka. Yo, pandete itu. Pemakaman nenek Iya. ayah. Jadi Pak Taman Asang apa kami? Hari ini adalah hari pertama di mana semua kerbau yang akan dikurbankan pada upacara hari ini dikumpulkan di tengah-tengah. Ya, ini kondangan di Pasar Ledo. Pasar Ledo untuk. Ya, kita akan menuju ke atas gunung itu, di atas bukit. Namanya Buka. Oke. Jadi kawan-kawan atau keluarga yang memantau dari jauh, ya hari ini Om Pit ada di sini dan mungkin besok akan ada di tempat lain lagi. Ya, jadi inilah tongkonan. Nah, ini tongkonannya, tongkonan. Ya, Patame, Totemelo, Totemelo ya. Iya, tojo malantang. To tedong babai ini apa tedong ngambong jo. Ya mau mi pataman jete lantang ngadolo to. Ya, inilah sejumlah kerbau sudah dikumpulkan di sini. Jangan terlalu jauh. Nah, ini sekitar berapa kerbau ini? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, banyak. Nasa nga mo kate. Dempa. Patama nasa ri. Karena hari ini adalah hari gembala. Imba to Apa ya? Udah kita dong. to tedong to di. Ini mau tadi ya. Mba. Yo, patama di jalan. Dempar ka jong lu. Pertama mira, Soroy. Are ya, turun tama. Mbak Natuma, sama Novi. Oh ya. Tarik. Sini. Ya, bagaimana itu? Sini kita lantai. Sini orang lantai ke. Mana tangdilan itu? Hai guys. Ini terong todi ini. Gar sarka tu. Oh. Gara arka tu. Gara petani Suratongan. Gara lebar. Gar.
Ini memiliki kondang nih. Dah dua apa tak ada nanti? Oke, baik. Oh iya iya. Ya, Malang. Oke. Oke, ini udah keren ini, guys. Nangalati lagi di Buntong. Oke, baik. Lima misa babana. Bisa apa mana lihat? Wandor. Halo. Oke, Rizal Kompor TV. Halo. Halo, mantap. Oke. TV Sangala. Oke, Tetap baik. mengudara. Sekali mengudara 2-3 hari, Ya. hari menghilang. Tetap mengudara. Oke guys, weh, maming ngomong ya tuh, pokon, kasube. Iya. Ketemu lagi. Subukar kata kami. Buka lah. Subukar le. Weh. Oh, untuk yang mamingin eh. Weh, halo TV Sangala. Weh. Para salunak nih. Mamingin na tao. Mamingin na. Weh, Om. Wah, ada bila nak bisa. Weh, jangan. Aduh, bagaimana ini? Tadi ta rapat dong sangat tuh. Kirim kita. Ya tu raja lah parete ya tujuh. Tujuh. Bah, ya tedo. Yo tujuh. Oh iya. Ya parete. Ya tu raja lah tu luar balak kayan ya tujuh nate pemajan senjo. Gimana tuh? Tujuh. Benar Ya tu rata lah kerudusan itu. Kerudusan. Robi. Gora-gora tongkon na hindi mo. Samboy maan daw na to. Samboy maan daw lo. Ambay itu parengi ya tulas samboy. Samboy bang kami to. Samboy Oh ni. iya, nasuama kami jadi wakili. Oke, inilah ketua kelas kerbau. Namanya Parete. Yang disarungi dengan kain mat atau kain pusaka. Ini peninggalan leluhur. Jadi inilah kerbau. Wih, habis itu tampiling tino. Nah, jadi bisa jumlah kerbau mungkin ada berapa ini ya? Wih, banyak sekali. Oke, oh. Oh, ini bunda-bunda di atas wajahnya. Oh, oh bunda-bunda. Wih, bahaya.
Iya, lako kamu datangku ke barengnya lata peran dokumen. Lagu ko salama asita mamali paiman si rompa akaboro masakke si Bayolindo. Belan na ko tontong pasakke na puang matua lako batang adigalita tuan ra apa kana tuk mombong ta lako tondon to batang ta. Untara naki lindo mayari ulolong ki. Mintu panampa malabi na talam palete Allah to temo si turu kale manaman si panglola batang kale marudindin. Kumpoko lantai kulak diran ulangan lah digarontok tu ada nama palimbong mati dong. Apa kalau mak palian nak dia suleng karena atau dia nabara lantai lepungan tondok atau di apa lumpun disangka lantai pen lipuan Lembang. Angkat nenek ditumpu mata erana dikala apa ketampa kepelalan na jebendan ya dak nah diri lepungan bulan turan nang disangka na tanah matarik kalau. Turun tebarenge pak gantian malabi na lantirili na patang penanian misa abak na padang dibuntau pak gantian malabi na la timba na bak bana Lembang la dolok na pentutuan lipu si mandiong suleng karara nang katoran jarak bulawan na alo kumelaw itu sampai talipusan sangka alosan di Batar digente alu masih ropin dan sangka mabu sepalempang nenek dikasih datu tuan dikatang kampu Lembang ada kulit na padang rote dikeleponan ibu sanda kasale turuan pastor pengantar siswa mintu sangai kolambak na bapak pendeta ibu pendeta lamai pira-pira denominasi bapak imam bapak ustad tapi dia suleng karara na tomangka dibilang sa ditono obo matasa kasi po sarong upalelean si itu kon pitokon na tondo ko si tinti po si tarapangan na Lembang turuan tama aparenta pa gantian na malabi na lalan na tilili na Lembang misa ba-bana latimba na ba-bana Lembang ladolo ko na pintutuan lipo makalima na kemesiman diong sulengkaran angka simbulong mani lokon loirara turuan indo turuan nambe sialahu kita mintu sola nasang tangal lahu lambi laung borong-borongan ni dia batang adikaleta tangal aku dia laung tandung-tandungan ni dia tondon to batang ta si turu pasangan si misa-misa jolo batang di kaleta apa laku kuat tang alaku pa seleret diki kupe kadabai tang alaku palego na manang aku pesiman ni kumaku utara pak Lembang pa angga mahiri jaraman koli-koli pa dia ngutesang ngatu ke lambi pi di barandok na nanay kombong hindi tinang maabulu haluk karambau sampah pada sunna tu di palimbong lantai Allah tetemo lantai kulak dirande ulangan ulangan sangalo eran rek jasang ente pelalan kumambay dek talo ini nak takulak mangka di pelendo ton nak kumombong puang matu ado tangan alang itu nak tumampa to tumampar rata do di sunna batara kalua ong kombong mintu sakka sayan na kombong mi nenek na tiadong di sanga manturino na kombong du kami nenek na tao di sanga datu lauko tonda kombong mo nenek na tiadong datang na lang ito na sundod mapantarisan pa atau dengan nagarambau do Batara Asia na pauno lami eran dilangi na patumete minda atau perulungan mengkara apa di orang dan nalangi itu mete di orang dan Tasik apa to nalang di maya Tasik kalua inde manturin to na dede maya bombang asirarian nenek na tedong langan memang langan puang matua datang nalangi maklilah to kebir ngerek kita kumombong na to kumua ulang di mo ore na tasiki laun dete mo pano to na bura-bura na umbang malalang na kuona lula tumete belan na mata ko na luming karote tasik kalua makairi na la tumete rote panotok na bura-bura batun dumale sumi pong matul ko batang rin kale na inde
Manturino kumuha tiro ko sampai na bulan kitumanan baranin na. Ngubola, rek di nakasagi, bulan tanpa atau panang pura-pura tang alam makan kalong doang mo tang Diyos sa iko mo. Kung tiro bide sampai na bulan tumanan baranin na hindi manturino. Unti niya tasik kalwa umbolang ba nang ipano atau pura-pura tang alam mak kalong puna tang tiyoto niko na. Ulang ban tasik kalwa tumede doong bang sirarian. Mengkara apa mi tama padang di bangara taman lantakur ramanapa. Langan nom ya nenek na terong nyoli langan buang maturo tangan alangi to semua. Ulang di mo te bangara taman di mo te kur ramanapa. Anda apa mo tulang mo te mga dikolong ang taman di Baroko. Langan nom imatun demade supo maturo kabatang di kagay naman Torino na lilaki ito kibiring labang nenek na terong kumuha do mentiro ko ta masipon bulan lang di sipon mumentiro ko rondong na bila dia walang mo pada bang di kolong walang bataman di Baroko nalobok karkamu marumbo dalimu gagulik na pada pataruk mi kamalian na manturino tanah pangalak taman di bawah dalam di padang di tiang tolok padang pong mula tahu aula ini atau pula mangka di pelendo sehingga utuan mikir membok diliku karambau tumede para otokna bura-bura siram panang ni kapak manturino tedong melau langi na tedong bu utu diliku turra makambang nih, dote guli na padang nisung masir di manapa nih, dote di kalebona di puusan dan kasalle. Tulang nami, adik nasa ape kepuang matua, tur yang na datu lauk taulino pa agantian na malabi na. Di parandukudu kami yang di sa ape ke taruh tur yang na menturino. Di peritangan lindo sarak ala ko datu sang masyarakat na datu lauk po di garonto miada na maaram punte dong di parando misang kana maapalimpong karambau lalili lipungan bulan angga tanah matarik kallo laku kalasuli mamang kalioto lati balik nama akong kaparompong lati balik wairan dan dipuduk lati kulik bura-bura darat tengko dilelaku kumako laku lambi indi to di paturu to mak por de tangan nasono di paro ore to liaka do te tiku dambin na manang ngabanua tu natarana kapa balla malasut bintim pa di papen lumatampu di gente bato makula kumua tirambani mani tua milibang mani ibarayam ni kelangan ni kisah abu sangarara mijong te pangrampasan bulawam mirangan ni kideti pak kantiran bulawam mijong te isungan madatum mi apa ko inder ya ada natarantal lang nenek di nenek sangka narandu bulu ala atau dolo lentenan panikuan tuton tongla erdiri nudang bulu tuan lar jete malayangan lantiat tu tema kumu atol nakatuang imo di podo kami tina bandang penami belan nauna apa kada misa anak kami tadian bisa kami sebungan na bongo sumikana kanang kasilo ito para ami polo kay hindi imi anda pataro to mama ba ko bertangan na sondong na baro ore to liaka pa ko mundit ngamben naman ang banua pato na lang nga mo situndam mali anak kami nariyan to narik yung siro yang kaboro bongo sumikana kan silo ito para ami polo kay hindi imi ang gaminto to maarapo kumuha lalak ngomong kami ladiran dian narak bulawan na dandan sangka ladi sapuk pokok borisan nara na dandan palelean kalemi ada kami ladian bong sumikan akan sila itu berra amitiku tanda kanan kay rimmi tume tita matangga na pasalal lisulembang na tau buda makalima na ulan dolalan ni temiti dong makbulu aluk karambo sampa apale sunna
Tu lana posonda na mari ala ko batang di kalemi lana potoring kaboro ala ko tondon to batang mi. Na melimpong pale lantian lo tatemo. Neng karak palante kula di rande ulangan inde tedong maabul waluk karambo sampa pale sunna lana posonda na mali anak kemindarian ala ko batang di kalemi lana posolon kaboro. Sile to barra mi pola kandi mel ko tondon to batang mi. Na limbong lante atu tatemo. Lambang bidok ya? Ini perrabian doke ini Lambang guys. bidok bro. Oke, rupa embungan. Oke, cara apa ini? Acara pemakaman. Nah, ini acara mak paling mote dong atau semua kerbodi. Iya teh. Tidong pudu. Diganti parete. Iya mau tidong napok ina lelalan. Patak bak dong ibang puan aloy nina. Napapohong kalambanan. Tuh di pudu temane. Damai isungan pak kalanduan na tang dilino. Di pebagin na padang di pantilang di pokatanan na bas sangat tempe di gente pangkarapi pongke kumurro batu balok tedong pak gantiran malabi na iki mo tedong lancar lo tatemo upo di palesu ganna apalesu mo sampa karente pokokmu ladi pamuto hindu ko diang tiada na pantiran sangka ladi papanu karungan diang tene lambaran na penanda disara kumako la tontong di pangandon langan tangan langi di pak den dian rek kiparla na patara kumai kemati dong ladi sangat dong sumpu matua landa panu karurungan kumaden no upa namintu taruh turiang na mimi ikan daurena inde to di patoro to mama paru di tangan sondong di paru ore to liaga do di kudang benna manang ngabanua lasilele laun lambi moto indoko laun dete banu karurungan iko terong parete Oke, ritualnya sudah selesai. Oke, Sulaiman Randan ini dibuka, buka dekat Pasar Ledo. iya teh tidong ngambong iya mau tidong mangka makianakan mupuk marapuan landa duka mo banu karurungan iko mo ladiala laun indo sumbung pena dako kena lambi atun nang ladi geronto te patiran sangka apa kota malang lambi iko maloina tanggalan dete iko rosso pena kumati apariaku aku langan dipandani basi Mataram belan na inang tempo parinek mo aloy di na inang aturan todolong mutakulla mangka di pelendo ton nasu upekipong matua sang serekamu taruh kotor yang na datulauk ko na di alaman na asariyamu dipake lau suruh datu sang serekamu dote kulik na padang matete alalan nada dari kemondok tiada mulaun indo karuk dosa. Iya teh lah dialah tulang belakang. Iya mo tidong melauno bau puu patiran sangka lante ada ala di tete tanpa kalau na laun bau puu dan palian lante sangka di tete tanpa kalau na lante Allah tetemo kumoko mintu oleh suanmu lan batang adikalimu Allah mempatu ma'alalan nada
lako kaparingisan lante lepongan tondok. Apa ko lator kalong bate ko lama singgung karangan pa inayam mo. Kung ako tontong duka lagi panganduan na tontong la mato induk labano karurungan na tontong la pande paliu laung pating kete ada na tanantal lang nene di ponene laung pating may sangka narandu buah luala atau dolo lentenan ng panikuan na tangalangan di kamaling ni jibendani ada na lili lepungan bulan tunan ng isang ka na tanah matarik kalo ikum wala diala tulak palaka. Iya tedong todi. Kumu aku upu nalang kada misa bisara misa bungan nato maaraputalang sisolamintu. Toron to parenge elante lepongan tondok. Kumu aku ikumo ladi po biya marorong lante patiran sangka ladi po sulo masiyang lante penanda bisara. Na tontong masiyang tiada ladi diri tampo kalau ano tutuan la masiro inde sangka la dirundunan lante patiran sangka lante at tutatemo. Makalima narka kumua den na upa na paupa. Mintu to maaraputan lang agatong maakaputan nao. Kemale maalim bakalando tuutun maakarandan kalua lakorandan na lang dio kalilean nuran. Tontong lama siang lalan natiro tuutuan lama sero la tumete dote kuli na padang launda ka teme tuntunan tuo na tontong masak kemairi imarudindin mas solanasang. Mintu tedong tu jalan rebongan didi diong balaran nampak aparan kayu-kayu diong rantian tuyo di sangana sangamo di bambadoke dan dimintu tedong dialar rebongan didi diong balaran nampak ko di sangana sangamo na bambadoke dari lahu mo ku tandung-tandungan ni te ada na mga rampong tedong na kipala kumali lako ulo na babak pengantar na pasambayan natin. Yo ta tontong para satu tamane pataru ke para ta pingayo lan te kula marasan makan lo temo ta sumpu pumatua ta masambayang situru kepatonganan ta sisa-sisa ta masambayang laksanaan ande na anak natin masallo amin. Opo matua ambe mamase syari kaboro lan kadatuan suruga tupuan nene ki pasorongi ki pakolakan nila lumintu na sulapaan ang katuan ki. Tangatore kanyo po ang rampo ng tingayo mati ulo maladi ini. Tanda tasiki tumintu na mamaseni ki pakaboroon ni tunene len palalingkan na katuan ki. Pahen o po ang randok nila melambilan dalang kote at tutemo. Tonton pasakeni usul bukan isolasang tonton karang itu meten karang marasan ikarang lante inanya ke yang tahu puang
Niya temi pengkarangan tumarasan panakaran atau milante ilanya te. Dimamasi kami opuangan sorongan kani kamatotoran kasabarasan. Siya yang kani jo may marupa-rupa sa kalangan. Inaupaan na yate pengkarangan sara marasan ki pugagulan te kula marasan madangal lototemo. Maadin la sulun batu laukuran dana. Terus mga upuang mga nauton ni kanite may paadi belana kami pokoran na indi toron tumatuan ki. Apa itu nene ki kura sumanga ki pole paraya lam mintu na sulapaan katuan ki yamo tumangase ni sa pasakeni. Oke, sukses terang. Yamo to upuang mitontong pasaki mintu pemarapo lante keluarga lante omang bangaya de. Kapan Pasake don to ilan na simisa-misa na. ada soloknya. Na abira katemita na kisusolan na pamaadore maatang latotemo. Pasake opo ang yaki maarendikanay lalo. Rampo lang te ilan yate. Sorongan ni kamatotoran. Pasake din o na rampo mana apalang te ilan yate. Kipada-pada po gawi te sara marasan. Ipogaulan te matang latotemo. Opo ang matua ambe mamaselan suruga. Pura mo na panaaka kaumi. Desara ang lototemo. Tulang na na itirando Desara at ibabangin na rin mga pinatong. Apat katungan sa kanasay kumuha itong maupo kami. Totang palambi kami. Apaya ito katang palambiran ki opo ang kisoro ng kiriyam ni kami sundun ni. Ayat ni Sarah ko maadila dari situ lalan pa ako rami na hindi to lang na malaad sa namin. Matanggal ko tayo maupo ang saka at lami patuna ako batang kaleki. Laki kandena kiruna. Aparolo laki pasita ako batang kaleki upo ang pasake mi pasake te batang kaleki. Inopan ng lendo ikan de sewe te upo ang lanende buto to kamatotoral lamay. Laki pake pataro te sara amarasan mi kipoga ulante kula marasan totemo. Ipasambayangan ite mi toronto matuan king indo loluda po aton toruka kami opo mi pasiri kamatotoran. Tinopa na tontong karan ite mi pengkarangan na inde to kinai pada lama kursumanga amati olong radi imi. Ipari pagari imi tu sala budan ki opo mi tarima kanni inde mas sambayang. Mpotete puan ki po Yesu tutuo siya maparenta si sola kamun na pinamasallo puang totemo siya tontong salako na amin lasangan ambe na anak na pinamasallo amin. Liyo, kurus bang alako alam labi na pengantar si taru na ki basulil ako taparengnya. Sana sejam berapa? Oke, Syamil, Syahwani, di sini sudah jam berapa ini? Oh ini, nah ini. Tadi ako kita bin sola nasala abi ako turan yung sa turan nagde raja na tayo ko na tondo ko labu tunde kami nasinga. Didi Serantelino. Tadi ako tobalo si sola. Anak kampung na. Solo, tidak ada Bang Solo ini. Tadi ako tuma aparenta. Nama kalima anak ko kita bin sola 1 bulan ke tarampak kamasusan. Totemo ladi itu sangkaan atau mangkandi na totemo laki parandu. Pero kung ba ni Pire? Siyap ko minum ba yo? Nah ini harinya hari Tomang Kambi. Semua gimana dikasih balok sama Tomang kambi na to parengnya. sama pokon atau kesube. Kita berumum Pit. Oke sebentar Pit. Tomang kambi na ta kinalabo. Oke, Yohanes Pasolon, oke baik ya, terima kasih Yohanes Pasolon. Tomang kambi na to doro.
Raja Indah monitor Rom. Oke Mbak, terima kasih Junita. Oke ini. Paman kami na tungkunan di malu. Isi daging lagi. Dimasak dalam dandang. Paman kami na tungkunan kanete. Sama balok satu bambu kecil. Paman kami na tungkunan kata. Ini penghargaan kepada para Tangamin kinalala magkatumatwa. Kalau kesorong na kombe kasi nagapala na panarupi. ambil tondok atau para ketua kampung. Oh, raspal loh guys. Tuang kami na tungkunan tamunan papa. Kasura. Tuang kami na tungkunan pangi. Tuang kami na tungkunan nilinggi. Oke. Bisa sih. Tarik boleh bang anak tuh. Ibu udah kata udah spill dulu. Tuang kami na tungkunan noti. Apa dulu kapok sama. Ibu udah cewek udah Yang spill dulu. pada saya mau musuh stop, nah aku udah penante. Spill dulu Pak Ical. Bayar atau ibu rempong. Boleh. Bukan kita. Tuang kami na tungkunan bubumay. Tuang kami na tungkunan urpua. Tuang kami na tungkunan tanete. Uru. Tuang kami na tungkunan pararukan. Salam sama Mama Anggi. Iya. Oke, Mama Anggi dari Ma Junita. Anggi. Mereka Junita terus. Jadi kah? Junita. Berarti aku tandai. Tuang kami na sini anta. Tuang kami na sa pemberata. Om dari Makati itu. Tuang kami na siapa nila? Dawan saya makatian tu ya. Hah? Dawan saya makatian. Tuang kami na sa sultan. Iya. Tuang kami na Siando Intan. Ale kamu ba ini apa? Tapi dia taman ada sih. Tuang kami na Siapatta. Tuang kami na Silu Tomate. Kamu kami nak ompit. Tuang kami na Tabalu. Oke guys, dia buka Pak kami ni. Dia mau tami. Tempa dari Sabu. Barang. Tuang kami na Sianine Sanda.
Bang Tari. Halo. Direkod oleh. Tua magkambi na Papa Pajar. Oke baik ya. Tua magkambi na Papa Agung. Belum ada jatah tadi dibilang ini lah. Belum ada jatah. Tunggu dulu karena belum ada jatah dibilang dari dalam. Oke. Buat nih Bu Guru, nah Sulem, Matius Malaka. Berarti Bu Guru itu mau dia leh. Tari bumali mati pong taripa. Barakam kuah. Tak aku tadi nasi di silu nate tobalu kumaha. Tak kapan lebih jangkauan persitelan detik ini tak muncul. Tua magkambi na Mama Ayu. Mama Ayu. Oke. Wala lo mo mantana sa mga binangat. Kalay kay minang mantanan. Manay, uminangan eh. Kamu rata mentangan lo. Tolong meja mata po ito. Mauwi. Tua magkambi na tumatuan tayo may rembon. Bulan 5 lagi. Iya. Si Pero pa ba mo ko? Oke. Sak ana lalu makiano le. Milusir ka pantara misalnya, bisa tuh peran. Tua magkambi na tumatuan ta nenek nakana damay uru. Tua magkambi na Mama Rafael. Mama Rafael. Tua magkambi na Papa Pani. Tua magkambi na Papa Asri. Tua magkambi na Papa Abu. Tua magkambi na ni Oli. Noling. Tua magkambi na tumatuan ta poroy lamay total lang. Roy. Tolong kambing. Tua magkambi na kapalabo ne. Size. Tua magkambi na bintu tumatuan ta lo may bo ne. Tolong kambing na tumalip. Oke guys, tanggal TV sama TV seram. Mayroon to Kompor TV. Tadi bisa live Kompor TV deh. Nah, Tua magkambi na pastor. Tua magkambi na pengantar. Tua magkambi na Pandita Soledo. Sola majelis na. oh iya, Meming. Oke guys. Dia moto kana sakal TV. Nah, Kompor TV pata dia. Tua magkambi na Mantap po. protokol. Marasap po. Tua magkambi na Nenek Gil. Nenek Gil.
Lata pamali belako tumutuan ta lantondo. To makambina senelis da sa uru. To makambina sanekiki. Tomang kambina sana seke. Tomang kambina sana uci. Toma kambina Nenek Salma. Tama garotin. Toma kambina siapa manda? Toma kambina seneko. Toma kambina sa pambintan. Toma kambina anda anak sanda purung. Toma kambina nang Nek Songgi. Toma kambina kepala limbang ata. Manakon nata amami singa anamami lambika dan nata impuka di kepala limbang. Toma kambina kepala dusun ini buka. Indar kepala dusun debeni. Toma kambina anak ni sulu. Toma kambina kepala dusun Liang Kalambe. Toma kambina kepala dusun Sauru. Toma kambina kepala dusun Liang Garoti. Toma kambina Sepong Tirik. Toma kambina anak ni Rasima. Toma kambina Sane Chama. Toma kambina mintu keluarga damai yang pengawasi. Dempra ka? Ya, sorong rimai. Tata kita ada lebih nusulah kita. Betul tuang kepiki. Dempa. Toma kambina Sane Aser. Betul tanam pit.
kami. Tak wangi nak kira lagi tidak mai ya. Kita ngui wang kila kena. Tak nak kira lagi. Udah bikin salah, pokoknya tak sabar, nak buat. Dujamai kami tondok kikwambai buda dika tu katang palabirang ki. Pokok ini kan ni mengaku kumba mempal apa tu mali. Semua pihak-pihak apa dika dading ki muda tangki lambi na makambang tangki sana yang untuk kipoko pagari kan ni. Bilana tangki yang gay. Pada moto bersemangat. Ompit tidak minum bala Ompit. Minum mo. Oke, bye. Okay. Aduh, tabang ini Iya, kayak ditunggu malah kau tak wangi na saya lagi. Oh, Pak. Marasa. Oke, Herlina, Aring, Mamuju, menyapa salam buat semua di Buntau. Oke, baik. Oke guys, sayur dulu guys. Sudah bikin. Iyo, tonto bang kami katabe kumakoyan nama nasusiamo tu pak nasumi kamu Indo ko sorong mila ko tingayo nate may tomatuanta sa kita solanasa tapamunti batang kaleta dolo na mangkaduka mo di pangandonina tu kakumandian. Wakam kiro makan. Ya to kamu anak tung kambi te may tedong ko posara ameloy. Mi sangking pumalabangi mani ina batu ka atumi na male mong kande tanaman na tau. Jadi ya to kamu bati tumala jaga mele jeme patuan. Yo sama di sana mengkomik itu yo nada anak yang puntedo. Masih ngoan lo to kona. Lata tinggal ko mesti. Alu nanti bambang ni tendo tado. Oke, guys. Atong kona. Dako kami itu di Bukatan ke Lasera ka na bante dapat to kan. Apa ikan dan? Lari makan ini. Oke, baik. Tapi. Tetapi nih. Ya. Ada ketapi. Makan tetapi. Salam dari Luka. Oke, Mary Risma. Oh. Dan kata Binda PKK. Inuli. Ya ada tuh kan hero ini tok ke biru Saya itu nabi saya mente. Langsung berkaya. Langsung mo. Halo bos. Katapi sa laluren. Tutup
Tapi balena. Perlu tetapi di Persibaya agar supaya. Iya. gitu. Kola. Pura pitu sini dong kami kadang kola. Tamu televisi kabur tuh kan. Oke. Oke guys. Ambil pokoknya. Mana? Lagi makan kokon guys. Oke, sambal katapi. Ya, sama lure. Weh, dipastikan deh agar supaya. Berapa piong? Oh, berapa piongnya? Ya, kita mengenali piong dulu. Dari Papua, salam buat Indo-Indo. Oke, Mary Ratna dari Papua. Lagi kami ya. Mataram bisa milih. Iya, taruh Mataram pa ta. Dali na maapay na makatimuke mo. Mama mari, palian itu hari sangku. Di banyak mana lebih banyak minum kita. Iya. Oke. Masalah. Nak keluar ke di balik di studio ya. Studio begitu nih. Langsung terbilang nanti tuh. Oke, bagaimana Rizal Kompor TV? Kompor lagi muncul. Oke, Arsi, salam aku nak Indo Duri. Halo guys. Ada pesanan Indo Duri kok. Indo Duri. Mana Indo Duri? Ada duri. Ya, salam ada Arsi. Oke, Harlina Aring, salam sama Indo Buka. Iya, salam juga. Indo Desi dari Mamuju. Salam Indo Desi dari Mamuju. Yes. Oke guys, sebelum aku mandi dulu, tali ya, guys. Halo, sebelum aku mandi. Halo. Pergi makan dulu. Iya, kita makan dulu. Oke bosku, makan dulu. Kalau pejalan deh. Oh. Ya, udah bikin kita. Oke. Oh iya, oke. Apa tuh? Ember atau beliau lejo ikan man. Piro ba kamu may? No kaya di ko. Ako yata siamo bene. Ya. Iya, TV sangat lah ate. Ikaw mereka tuh Oh, nama doko, nama loko tadi. sama kompor pilihan Sonda. Sama kompor. Kumanda dulu. Ayo kemana petan? Iya, mandi dulu. Ini selek. Kita nak kan atau sangat.
Tahu kita lagi keluar. Oh misa bertena stand itu novia. Satu dah mipo kada banyak. Lalu na tanda di Ah, naku kumari bisa pala kan novia. Ah, betul. mo ya. Satu ini ikan. Itu TV masuk ke TV nanti. Halo guys. Nah, yo tuh baju dalamnya jo bikin Tidak aku beli kamu berapa nanti berkeliman. TV sangatlah. Halo. Dengan kami yang ada di sini. Dengan TV Dambau ya. Ini kerbau yang sangat-sangat. Ini kami ini yang sangat-sangat menggunakan. Ini hewan pasang so. Tero nyo sa. taruh deh. Dari Pak Lukas Sursele. Yang siapa Lukas teh? Oh, teroris. Muncul lagi TV Sarambu. Lagi minum balok. Kalau jangan dipel ya. Harta dulu galang oh. Keluarga dari Rembon lagi makan. Ini makan Anu nak tawanan ini mutu. Oh. Bos. Ah, bos. Mandi mana? Wah, nama iPhone mau HP mau dekat tujuh. HP mau dekat belakang aja tuh. HP mu. Oh. Bamuka kemana mana? Tapi aku subuh nak berapa pasal soal mana di mana mapasa? Sama ambil HP mu tuh aja tuh sama niku kami wala kenting ini dalam kila. Kan doang tuh hari. Saya berjalan lagi TV Sangalak. Aku kalau pemalat persembahan TV Sangalak deh. Sampai TV kompor. Ya ada tak udah apa mengkori. Besar. Iya, tadi maka untuk bapak pengantar dengan pengembang dalam cakupan sebenarnya. Kalau yang penting desa kami belum segala maka dua sama. Mereka Ibu pasang dalam. Yo. Halo Ibu. Ito, sabi dun dito. Ada YouTuber dia juga dari Buta. YouTuber dari Buta. Tak na siya, panalang. Rizal.
Ada sama pembari sama pala tak ada. Dari sore pada Ada salah. sabe. Ada mas. Oh. Masuk TV Sangla. Paano ka mo kiri Sangla? Deh, ko pala yung ni Mang Komandan, may nasabi ako pala po na. Tidak mo balik. Kamu foto-foto kami. So ini may Rizal Wijaya mga shooting. Sabi mo mandat papa mo. Tandai mo to? Okay. Oke. Oh. Bos dari Marwali lagi makan. Makan. Mana? Tidak aku menerengah. Nako kita TV kompor. Ada kata ni saya ke TV kompor tu. Nah, dah kok ni last week. Nah. Dia kena bang bapak am sama. Dia juga itu. Sarap pun suka pun nak jadi pun TV. Bapak am nak kau masuk TV. Dia bang ko. Wah, Rizal. Mande puan na. Mande puan na daw. Dari kumusuh si Kevin di kue boase. Dari lu sadar ko. Ya kakang kuto. Aku dah ada. Ya teme para janda, surampun. Di kana. Di nasa di sara ka tu. Si Mila Malasara ka. Wala ka ni sa Hindi mo kapalagin bangsa yan. Hindi mo kapalagin Mulolong, mulolong. Mulolong, mo karikong palo, karikong palo. Ya. Bos lagi ini lagi makan. Sudah makan kok? Iya. Sini mau kau ambil dan. Ya nanti bawa foto plastik belum mesti. Mau pulang ini? Mantap mantap ya. Oke ya. Rasa, oke, Kompor TV, mantap. Jangan ke bawah. Oke, ya, ayo. Apa? Tak.
Ada bisa maju. Memang yang ngailangan kok masih di Iya. Kasi di ano to. Jangan lah. Iya, itu bahaya ini. Halo. Makan lagi. Halo. iPhone mama. Oh, TV dulu. Sengal lah. Ada. Sengal lah. Makan. tadi. Ini. Yang bilang kasih TV. Kasih lihat mama. Apa? Dua pipi. Sogo. Alian na rin motor kalas. Naku yan na ito na pakambi ko do. Kalas. Lebih. Sudah. Oke, baik. Toto. Hui. Oh, di mana? Yang siapa namanya tadi? Ada yang lebih tua daripada saya tapi beda jauh Ji. Ayo. Ya, ada dia. Tadi ada saya lihat di depan sini. Iya. Ada dia. Oke, mau ke mana? Oke. Oke, thank you. Bener ka tuh, elektron tuh. Oke. Terima kasih guys. Selamat laku Dedek Lukas dari Mamuju. Oke, kuda semangat. Nanti lagi kita sambung.